الزمان الله 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 الرحمن نبي محمد يا آخر الزمان لا يرجى نبي ما لم يستيان برد ساري ربيع الأول لا يرجى نبي ما لم يستيان برد ساري ربيع الأول لذات الرجاء له جنجمان وتسرعان كعب مريان لذات الرجاء له جنجمان وتسرعان كعب مريان مرم سجارة له جنجمان dalam Al-Quran surat Al-Azabir lahir dan firman dalam Al-Quran surah Al-Azabir Allah Rahman Nabi Muhammad ya Rabbul Zaman Allah Rahman Nabi Muhammad ya Rabbul Zaman lahirnya Nabi malam disayang dua hari Rabiul Awal lahirnya Nabi malam disayang dua hari Rabiul Awal Allah terdapat dermawan beri jasaran Ka'bah mulia terdapat dermawan beri jasaran Ka'bah mulia terdapat hajati hadruh karena awaitu abadi terdapat hajati hadruh karena awaitu bermazamir Allah Rahman Nabi Muhammad Rabbul Zaman Allah Rahman Nabi Muhammad ya Rabbul Zaman lahirnya Nabi malam disayang 12 hari Rabiul Awal lahirnya Nabi malam disayang 12 hari Rabiul Awal Allah bersyukur dari penjualan dua salam Muhammad Allah bersyukur dari penjualan dua salam Muhammad Nabi hanya yang kencang tudang watenan usul pikiran di seluruh bumi hanya yang kencang tudang watenan usul yang pirang di seluruh bumi Allah Rahman Nabi Muhammad ya akhir zaman Allah Rahman Nabi Muhammad yang akhir zaman lahirnya Nabi malam istayan 12 hari Rabiul Awal lahirnya Nabi malam istayan 12 hari Rabiul Awal Allah gelombang larut arus yang tajam sudah watenan kalai Nabi gelombang larut arus tajam sudah watenan kalai Nabi apa yang belum tapi watenan diberi syarat kalai Nabi apa yang belum cuma watenan diberi syarat kalai Nabi Allah Rahman Nabi Muhammad ya akhir zaman Allah Rahman Nabi Muhammad ya akhir zaman lahirnya Nabi malam istayan 12 hari Rabiul Awal lahirnya Nabi
malam istana dua besar